Stigli smo mi u Miliće, opštinu na istoku Srpske, u samom srcu regije Birač. Narod ovdje priča, Milići leže na dvije rijeke, Zelenom i Studenom Jadru. I baš zahvaljujući snazi tih rijeka, ali prije svega ljudima, šumskom i rudnom bogatstvu ovog kraja, u posljednjih 60 godina ovdje se posebno radilo i gradilo. Kako su Milići, koji su nekada brojali tek 20 kuća, postali moderna lokalna zajednica? Kako danas izgleda život u Milićima i šta je ono zbog čega je narod ovdje ponosan? Dobrodošli. Počinje još jedno izdanje emisije Narod priča. Milići kroz vrijeme. Na Milića brdu kraj Releja sjedim i Miliće ko na dlanu gledim. Vidim dvije veće prodoline, a okolo brda i planine. Prodolinom iz Kraljeve gore pa naniže Studeni nam Jadar ukolo rastiže. Sa suprotne strane iz Miholjevine zeleni se Jadar spušta niz strmine. U zagrljaj hrli svome bratu koji ga čeka u kolovratu. Zagrljena braća u koritu istom žure da se sastanu sa Drinjačom bistrom. Gledajući Miliće i ta nova zdanja, sjećanja mi sežu i do đačkih dana. Zadružni dom zadruga i pilana stara, prodavnice dvije, pošta i pekara. Na spratu kraj pošte mala soba bješe, brijašnica pokojnjeg Rajka Rajcan beše. Crkva ambulanta, škola šumarnica, vodenice dvije i poli stanica. 30 kuća i mala kafana, to su bili Milići iz tadašnjih dana. Ovako kroz stihove sa ljubavlju o svojim Milićima govori Ratko Matić. Još od djetinjstva u sjećanje mu se urezao svaki detalj. A od Milića od prije 70 godina, kada je Ratko bio prvačić, gotovo da nema ni traga. Niko tada nije mogao ni da nasluti da će Milići izrasti u srce regije Birač. Kad sam je prvi razred u Milićima je bilo negdje 28 kuća. Od toga tu su bile prostorije zadružnog doma, zadruge, pilani, bila je jedna kafana, obnovljena škola i crkva i šumarnica. Jedna mala, topla sredina, svaki čovjek je znao svakog čovjeka. Pa, upravo tako. Svako je svakoga znao. U čemu je bila ljepota takvog života ovdje u Milićima? Pa tada, u tadašnje vrijeme, odmah poslije rata, kad je nedostajalo svega, ipak to druženje u osnovnoj školi i tih mladih generacija je za pamćenje do kraja života. Kažu, od seoske sredine Milići su se pretvorili u jednu modernu lokalnu zajednicu. Kada se to desilo da su Milići ubrzano krenuli da se razvijaju? Kako vi pamtite taj period? Pa ja moram da pomenem da su prve tadašnje, znači ovdje bile Zemljoradnička zadruga i pilana 6. august. Pilana je bila na lokaciji sadašnjeg doma rudara i sve ove zgrade koje su rađene su na lokaciji bivše pilane. 1963. godine ona je preseljena na novu lokaciju, a ovaj prostor je iskorišten za stambenu izgradnju i podizanje ovih ustanova kao što je dom rudara, dom zdravlja. A prva, znači školska zgrada ovdje urađena je 60. godine na ovoj lokaciji i imala je 6 učionica, zbornicu, 2 kancelarije za službenike i đačku kuhinju. Kasnije je to sa razvojem Milića, a brži razvoj Milića poklapa se i sa razvojem rudnika boksita Vlasenica, tada Vlasenica, kasnije Milići.
Nagli porast broja zaposlenih iziskivao je i potrebe da se grade stambeni objekti, da se ljudi doseljavaju u Miliće, jer Boksit je svojevremeno 80. godina, krajem 80. brojao blizu 3000 radnika. Pored Boksita, znači tu je bila i pilana sa nešto više od 300 radnika, 320, zemljoradnička zadruga i to su uglavnom bile te firme koje su bile nosioci razvoja Milića. Ko su bili ljudi koji su se doselili u Miliće? Odakle su oni došli? Pa dolazili su sa raznih strana. Većina je bila sa područja tadašnjih ovih mjesnih zajednica koje je danas u sastavu opštine Milići. Bilo je sa teritorije opštine Vlasenica, Srebrenica, Zvornik i tako dalje. Znači, bilo ih je sa svih strana. Zanimljivo, u školi u kojoj je naučio čitati i pisati, nekoliko decenija kasnije Ratko je postao i direktor. Kao dječak o tome nije ni razmišljao. Priča nam da se kroz razvoj škole možda najbolje može pratiti i razvoj Milića. Moram naglasiti da je škola sa razvojem Milića rasla i po broju učenika ove škole. Interesantno je da je 2001. 2002. godine dostignut maksimum 1092 učenika. Međutim, ono što je meni malo zabrinjavajuće, to je da broj učenika iz godine u godinu opada. Da je to sad se svelo na 497 učenika, uključujući područne škole Derventa i Duvnica. Tako da, a prije rata na području ove tri tadašnje mjesne zajednice Milić, Derventa i Kasaba bilo je negdje oko 2100 učenika. Svi oni podaci do kojih ste vi došli naći će se u monografiji koju radite u Milići. Hoće svi podaci biti tamo. I možda se broj učenika u Milićima iz godine u godinu smanjuje, ali i dalje ovdje ima kuća ispunjenih dječjom grajom. Tako je u porodičnom domu Stanišića. 7 djece, mnogo obaveza, ali prije svega mnogo ljubavi. Ja sam Zoran Stanišić, imam 7 djeci, ovo je moja supruga Nada, najstarija ćerka Dajana, sin najstariji Danijel, pa Aleksandar, Dejan, Dragan, Milena i Arsim. Puna kuća djece. Da. Kako izgleda jedan vaš dan ovdje? Dan, koji svaki dan. Djeca izajutra ustaju u školu. Ja ostanem sa ovim suprugom i ovim malim, on još ne ide do godine, tek u školu ide. On je najmlađi, koliko ima godina? 5 godina. Ovi su u škole, posle dočekivanja, ona prva dolazi, poslovnik kako koji pristiže. Ima, nije dvoje idu u srednju, dvoje idu ovdje u Derventu i dvoje u Miliće u osnovnu. Uglavnom, svi u različito vrijeme dolaze iz škole. Kolika je sreća imati 7 djeci? Pa sreća je velika, naravno. Djeca su radost svakog roditelja. Jeste li uvijek tako razmišljali i maštali da imate tako veliku porodicu? Da, svakako. U početka sam želio veliku porodicu i to je, hvala Bogu, i ostvarilo se. Kažu tamo gdje ima sloge sve se može, ništa nije teško. Je li složna porodica? Ma naravno, nema nikakvih problema između njih, slažu se, uvijek su radosni, veseli. Uglavnom, dobri su. Koji su vam nekako najljepši trenuci, evo, sa suprugom i djecom? U čemu najviše uživate? Pa šta znam, trenuci su svi lijepi. Znači od njihovog rođenja pa odrastanja, prvi koraci, normalno, prvi đački dane, njezine, pa
svakog drugog djeteta koje je dolazilo do tih godina da krene u školu, pa njihova osnovna škola, završetak, pa srednja sad, ćerkino punoljetstvo, svakako to će još da se nastavi, završetak škole i posle sve po redu, što rekli, Božju pomoć. Sjećate li se kada su vam prvi put javili da ste postali tata? Gdje ste čuli tu informaciju, kako ste reagovali, kako ste proslavili? Pa naravno da se sjećam. Ja sam toku noći odvezu suprugu u Zvornik i zajtra oko 5-6 sati mi je javljeno da sam postao otac, da sam dobio ćerku. Naravno da je bila radost, odmah sam krenuo za Zvornik tamo. A ovi ostali, jedni su rođeni u Milićima, jedni u Zvorniku isto. Tako da, jedino ovo dvoje su tu u Milićima rođeni. Kod nas bili su blizu. Lijepo. Čime se vi bavite? Kako živite ovdje? Ipak 7 djece. Pa, radio sam u jednoj fabrici parketa. Tu koja se zatvorila, sad trenutno sam na birovu, operisan sam, ne mogu da radim, bar 3 mjeseca moram da se čuvam, da ne radim. Nije lako, ali kad su zdravi, dobro, sve se može. Ja imam 37 godina. 88. godište. Da. I kćerku od 18 godina. Da. Svaka čast. 7 djece. Jesi li ti kao suprug maštala da imaš ovako veliku porodicu ili je to... Pa ja sam odrasla u velikoj porodici. Nas je 5, imam 2 brata i 2 sestre. I onda sam navikla. Uvijek je bila sloga u porodici, izražala sam i ja tako veliku porodicu. Nije lako biti mama ni jednog djeteta, Naravno. a 7, kako ti sve stižeš? Pa stižem. Oni su već porasli i oni pomognu. Puno i ćerka i oni dosta urade. Postiže se. Najvažnije je da su zdravi, a sve se može postići. Tako je. A reci mi, koje su nekako te radosti u kojim najviše uživaš sa djecom? Pa najveća radost mi je vikend. Tad su svi na okupu. Onda idemo često na neke kao izlete. Idemo često u Tuzlu kod moji. Oni su tamo. Pa, svaki trenutak sa njima je lijep. Kako putujete vi? Pa s automobilom. Koliko je auto da možete svi... Pa auto je sa 7 sjedišta trenutno. Sad djevojčica polaže. Pa... Treba će vam i 2 auta da idete negdje. Sada oni onako, većina ovi već i neće više s nama toliko. Oni samo su već mali. stariji. Manji ovi veliki, oni imaju svoje društvo, svoje obaveze. Kada dođu djeca iz škole, pa im treba i pomoć malo oko domaćeg zadatka. Kako se stigne kroz sve razrede proći u jednom danu? Teško. Teško, Boga mi, ali kao što rekla, sestra dosta pomogne, dobra je u školi, onda ovi manji su moja briga, ovi veći, pa jedno od drugog, često. Nekad imaju instrukcija, a drugi naravno privatni te časove. Postiži se. Kažu, mala djeca, mala briga, veća djeca, velika veća briga. djeca, velika briga, to je tačno. To? Tačno je. Uvijek neka briga. Uvijek. Ali sreća i radost. Naravno. Ima tu i nestašluka, nije to samo lijepo. Sve se uz mali razgovor riješi. Dobro, a koliko ih slušaju djeca, pomažu u domaćinstvu? Pomažu. Ovi dječaci, oni imaju i odu i sami sebi zarade i hoće uglavnom radni, hoće da rade. I pomognu i u kući, naravno.
Učili se to od malih nogu, da je rad stvorio čovjeka? Naravno. Živjeli su gore na selu, pa malo taj seoski život ga je gore uz babu i dedu. Su naučili dosta toga, pa su prenijeli to. Dajana, ti kao najstarija u porodici, da li te slušaju braća i sestra? Pa kako kad, ali moraju. Moraju, da. Sestra više. Najviše sestra. Imaš jednu sestru i braću. Jeste. 5 braći. Da. Šta je ono što ti možeš mami i tati pomoći kada su braća i sestra u pitanju? Pa mogu oko škole jer ja sam vrlo dobar učenik i pomažem im oko zadaći. Mogu da pomognem ovako u kući, oko domaćinstva. Mogu dosta. Da. Kako je odrastati u kući punoj djeci? Pa lijepo je. Mnogo lijepo i radosno. Ima li ikada tišine u ovoj kući ili uvijek nešto, neko priča, neko dešavanje? Pa i to zavisi. Većinom sad izlazimo, nekad izlazim ja, nekad oni, onda ima i mira, i tišine, a ima i buke. Ako uđeš, kad spavaju, tanja tišina. Kad uđeš nekad u kuću, ono tišina ili se iznenadiš? Da, da. Uvijek se nešto čuje, uvijek se nešto dešava. Koju školu ti ideš? Gimnazija, opšti smjer. I kako ti ide u školi? Rekla si vrlo dobar si đak. Pa super je, drago mi je što sam odabrala gimnaziju, mislim, planiram dalje i mislim da mi je to baš pomoglo. Šta ti je želja za dalje? Pa pedagoški. Volim da radim sa djecom, baš upravo zbog ovoga. To je baš lijepo. Šta je ono čemu ti najviše nekako učiš mlađe u porodici? Pa da budu radni, vrijedni, da pomognu uvijek kad mogu i tako. A na drugom kraju Milića u Vrtočama još jedna kuća otišla životom. Milovanovići su se iz grada preselili na selo, okrenuli su se stočarstvu i poljoprivredi i u tome zaista istinski uživaju. Mi se bavimo, da kažemo, poljoprivreda i stočarstvo. Stočarstvo, konkretno, stočarstvo nam je najbitnije tu. A i poljoprivredu malo, mislim, sijemo, ne kažem, ali nismo baš, ja i supruga smo tu i 4 djeci. Koliko imaju godina djeca? Najstariji je 5 godina, najmlađi je 4 mjeseca. Ja 33 godine imam. Supruga je 96. godište, ona 30. I tako. Došli smo na ideju, radio sam u firmi, međutim prije nego što se ta firma zatvorila, ja sam volio ovu od malena, ovu stoku. I maštovao sam da imam dosta stoki i uspio sam, hvala Bogu. Kako zove, djed mi je umro, držao sam s njim tu, pomagao njemu i tako, kako zove, i kad sam se oženio i kažem ženi, da probamo, još sam radio i u firmi, kako zove, da probamo, i u firmi i ovamo. A ti si tada živio u gradu? Živjeli smo dole u Milicima, pa od opštine 200 metara prema sportskom centru, imamo kuću tu. Polja iz ovu, Supač polje se zove. I mi smo se, kad se najstariji dijete rodila, vratili ovdje, djed je umro, mi smo se vratili, kako zove, da probamo, pokušamo. Na djedovinu svoju. Da pokušamo, možemo uspjeti i hvala Bogu, opet smo uspjeli. Trud, mora biti trud i da voliš čovjek ovo. Rekao se, prije svega te motivisala ljubav i to da se iz grada preseliš na selo i pokažeš da može i drugačije. Pa jeste. Nekako svi idu u grada, ti si iz grada na selo. Pa ja sam ovo stvarno volio i ovo ne može raditi ako ne voliš, ne možeš. Bar ja tako mislim. Jer bude tu i posla i svakako. Ali kad voli čovjek nije teško ništa. I u ponoć da ustaneš, da i obilaziš kad se teli, kad ovce se jagnje isto. Tako. Koliko imaš stoke sada? Pa mi imamo, evo ovdje je trenutno 17.
ukupno glava. A kod kuće imamo još 6, znači 23 krave imamo s teladima. I kako danas izgleda jedan dan tebe, supruge i djece ovdje na selu? Pa mi ustajemo oko 5 sati i pijemo kafu. Ja i supruga, djeca nekad i one ustanu, nekad spavaju duže, kako zove. Onda izlazim ja u štalu da se to namiruje, stoka. Supruga ne može djece, ona je tu s djecom oko njih u kući. I onda namirim to sve i kad je ovako lijepo vrijeme ispustim krave. Kako zove, da ih malo čuvam. Pretežno su nam u električni pastir stavimo. Ali sad nismo uspjeli i onda malo ih čuvam ja. Jer štedimo i hranu. Ima li još mlađih ljudi u selu? Kod nas ima. Ima još 2. Isto. Jedan ima 4 djece, jedan 2. Lijepo. Jeste. A nismo mi ni daleko. Šta te motiviše? Pa ne znam. Motiviše me i djeca i porodica da budemo na okupu, kako bih vam rekao, da ne idem sad negdje da ja od kuće da idem, ne znam, da radim, da nisam kući. Ovo je porodični posao, na primjer, radimo sebi, kako da vam kažem, ne ideš nigdje od kuće, znam, išao sam im po terenu i svašta nešto, znam kako je. I to je me dosta isto motivisalo da budemo na okupu nekako, tu. Da ste svi zajedno? Pa jeste. I da sam ja imam brata isto, žena ima sestre, da smo tu svi nekako, što kaže čovjek, na okupu, da nismo sad, ne znam ni ja, otišli negdje. Ne kažem, kod nas ima tu u selu opet, ali generalno mladi bježe u grad. Ne znam što, ali ja ipak se držim toga da ja mislim da može svaki čovjek, ne kažem, nije ovo zgodno. I kad krećeš sa nule, nezgodno je stvarno. Ali malo pomalo i kad si u firmi ili negdje, uvijek ti možeš naći sebi vremena ako hoćeš da se potrudiš, da bi imao nešto svoje da ostvariš. Koliko ti je drago što tvoje djeca danas odrastaju ovdje na selu? Ja ne znam, meni je puno srca stvarno. I što sam tu, ja da sam ovo prodao ili nešto, da sam otišao negdje, ne bi to bilo baš idealno. Ali ovo mi je stvarno da budemo tu na okupu. Rijetki su primjeri kao što je to porodica Milovanović. Trend je da posljednjih godina sve više mladih bračnih parova želi da svoj dom gradi u urbanom dijelu Milića. A najvažnije, kaže prvi čovjek opštine, da ljudi ostaju u ovoj lokalnoj zajednici. Ovih dana pripremamo jedan javni poziv, on će u toku sljedeće nedelje biti zvanično i objavljen. Riječ je o izgradnji zgrade za mlade bračne parove koja će ukupno brojati negdje 42 stana, tako je bar projektom izraženo. Raspisat ćemo javni poziv, vidjet ćemo zapravo interes mladih ljudi da obezbede svoje stambeno pitanje ovdje u Milićima. Ono što je važno napomenuti da smo zaista imali veliku podršku i predsjednika Republike i vlade Republike Srpske na obezbeđivanju dijela subvencija za te mlade bračne parove, gdje je u suštini ukupna projektna vrijednost je negdje oko 4,5 miliona maraka, a 2 miliona će se na ovaj način obezbediti, što će biti direktna subvencija ovim mladim bračnim parovima, tako da će cijena kvadrata biti nešto ispod 1000 maraka za mladi bračni par koji prođe ovaj javni poziv i koji sutra bude riješio i kupio, da kažem, stan na toj lokaciji. Sigurno razlog više da mladi ljudi ostanu u Milićima? Pa sigurno je. To je jedna od stvari koju mi pokušavamo da doprinesemo da ljudi ostaju. Da se mi razumijemo, vrlo često se pominje taj termin nekog masovnog egzodusa ljudi. Da se razumijemo, ljudi su odavde uvijek odlasli. Kad gledamo stope odlaska, više ljudi je išlo nekih 70. i 60. godina nego što to ide danas. Ali ono što jeste trend je broja smanjenja populacije. Prvenstveno ja mislim da je glavni razlog tome kasnije nikako zasnivanje porodica od strane mladih ljudi i onda kad ode i neki manji broj ljudi, to se značajno osjeti. Naravno i Milići kao lokalna zajednica ne mogu biti iščašene od te pojave koja karakteriše neki širi prostor i svakako da i mi trpimo ozbiljan udar i smanjenje
populacije ovdje i svakako da sa ovim nekim mjerama mi se trudimo da obezbedimo ljudima uslove da opstanu ovdje. Ali ono što ja stalno volim reći, nije bitan broj, nego je bitno kako ljudi negdje živi. Osnovna je stvar da mi kao neka lokalna zajednica nađemo rješenje da ljudi prvo dobiju posao, da imaju ekonomske uslove za opstanak ovdje, da sa nekim drugim sadržajima kojim ova sredina može ponuditi jednostavno preovladaju, da to bude njihov izbor za život sutra ovdje u Milićima i da naravno učestvuju i kreiraju sebi neku budućnost za sutra. Rekli ste da ne volite to da posmatrate kao broj, ali nekako uvijek pričamo o tim brojevima, kad smo kod brojeva, koliko je ljudi u Milićima, koliko ih prenoći ovdje? Pa vidite, to je sad, šta god bi ja rekao, to će biti netačan podatak. Ali evo ono što ću reći, to su neki brojevi prema zvaničnim rezultatima popisa iz 2013. Ono se kaže da prostor opštine Milići broji 10.445 stanovnika. Taj broj je sigurno manji i to daleko manji i mislim da se kreće u parametrima između 7 i 8.000. A kakvo prirodno bogatstvo okružuje 8.000 Milićana, koji su odlučni da ostanu na svome, najbolje se vidi na uzvišenju iznad samog srca opštine. Milići su doslovno opgrljeni šumama i planinama, a u tim šumama je rijetko prirodno bogatstvo Pančićeva omorika. Trenutno se nalazimo na lokalitetu Supač. Sjeverno odavdje jeste grad Zvornik, planina Udrč koja je nama najbliža na sjeveru. Prema zapadu je Vlasenica i komplet naš planinski masiv je prema jugu i u suštini najšumovitiji dio naše opštine jeste prema jugu gdje je planina i Birač i Sikira i Komić i kako idemo dalje prema istoku, odnosno jugoistok, nalazi se lokaliteti Tisovljak, nalazi se Radava, nalazi se Mehovac i najviši vrh naše opštine. Evo kada pogledamo ovu panoramu i da ništa ne znamo o Milićima, možemo da zaključimo da je ovo jedna opština izuzetno bogata šumom. Jeste, u pravu ste i dobro vam je zapažanje. Šumsko gazdinstvo Milići gazduje na 12.500 hektara šume, od čega dominiraju visoke šume sa prirodnom obnovom. U tim šumama, sa visokim šumama sa prirodnom obnovom, najviše imamo lišćara, od lišćara najviše bukve. Dakle, imamo odnos 65:35 odnosi lišćari četinari. Kod četinara imamo jednu specifičnost, odnosno rijetku vrstu. Endemit Balkanskog poluostrva jeste Pančićeva omorika. To je u suštini jedan relikt koji je tercijarni relikt koji je uspio da preživi i ledeno doba. Dakle, živi fosil koji je star preko 50 miliona godina u prirodnim sastojnama i to je ujedno i najstarija drvenasta vrsta u Evropi. Naša sastojna Tisovljak jeste najkarakterističnija na planeti Zemlje, obzirom da se nalazi najsjevernije, dakle na prirodnom staništu. Tu imamo najsjevernije stablo i imamo najstarije stablo tipa oko 260 godina je mislim već sad staro. Gazdujemo na 3 hektara, dakle ta sastojna se nalazi na lokalitetu Tisovljak, odnosno Tisovljak kako mi kažemo. Na 3 hektara je rasprostranjena i imamo tu 120-130 stabala odraslih. Ono sa čim se sad trenutno bavimo jeste kako da podmladimo tu sastojnu, kako da nekim meliorativnim mjerama, na primjer pripremom površine za prirodno podmlađivanje, da uspijemo da podmladimo tu sastojnu i da uspijemo da odnjegujemo i podignemo prirodni podmladak. 2019. godine kolega Milomir Kovačević i moja malenkost na prijedlog lokalnog mještanina gospodina Kačevića na lokalitetu Vranovina, Radavski gore kompleks, otkrili smo stanište otkrili smo novo stanište Pančićeve omorike.
gdje smo otišli da onako na prijedlog, kako rekao gospodina Kačevića, i uspjeli smo da identifikujemo Pančićevu omoriku, koja je nekad tu prije bila i koja je u spisima izgorila i nije se nikad podmladila. I tu imamo na nekih 0,3 hektara, nekih 50-ak stabala u razvojnoj fazi od mladika do letvenjaka. Svi oni koji krenu put Milića, osim u prirodnim ljepotama, mogu da uživaju i u bogatom kulturno-istorijskom nasljeđu ovog kraja. Zbog toga su Milići posljednjih godina sve primamljiviji turistima. Ono što je važno da je u Milićima postoji veliki broj arheoloških lokaliteta koji obuhvataju period od praistorije, rimskog doba do srednjeg vijeka. Najznačajniji arheološki lokaliteti na području opštine Milići su Kik u Novoj Kasabi, zatim na Rupovom brdu Velika Gradina, zatim na Dubnici, Humka i srednjovjekovne grobnice. Onda također u Zaklopači postoji, otkrivena je kasno antička bazilika. Ono što treba napomenuti jeste da u Milićima postoji i veliki broj stećaka, čak više od 25 lokaliteta sa stećicima, što govori o značajnoj i bogatoj srednjovjekovnom nasljeđu ovog kraja. Pored arheoloških, u Milićima postoji i važna graditeljska nasljeđa, od kojih je najpoznatiji Jerinin grad u selu Zagrađe. On je izgrađen na veoma nepristupačnom terenu iznad stare Srebrne ceste. Pored Jerininog grada postoji druga graditeljska nasljeđa, kao što je stari grad u Zaklopači, stari grad u Gornjem Zalkoviku. Zatim postoje i Užički grobovi na Vranom kamenu, staro pravoslavno groblje u Milićima, spomen časma palim borcima u Derventi. Postoje, odnosno neki objekti kao što je stari turski han u Novoj Kasabi više ne postoje, a neki su i obnovljeni kao što je Musa Pašina džamija koja je od 1951. godine pod zaštitom države. Ono što je također važno jeste da u Milićima postoji veliki broj vjerskih objekata koji upotpunjuju turističku ponudu. Postoji 5 crkava i 4 džamije. Najvažnija je pravoslavna crkva u Milićima koja je sagrađena 1871. godine i koja je sagrađena u vizantijskom stilu na temeljima stare crkve Brvnare i posvećena je Svetom ocu Nikoli. Pored tog kulturno-istorijskog i arheološkog nasljeđa, Milići imaju i prirodni turistički potencijal koji se ogleda u postojanju Pančićeve omorike na području opštine Milići, na lokalitetu Tisovljak na planini Javor koja je idealna za eko i planinski turizam. Također slivovi rijeka Drinjače, Zelenog studenog Jadra, Lukavice i Štedrića su pogodni za lovni i ribolovni turizam. Sam centar Milića ima izraženu turističku ponudu gdje su najvažniji dom rudara sa muzejem rudarstva i Rajkovim turnjem koji dominira panoramu Milića. Ovdje je da kažem, taj dio je značajan ne samo za Miliće, nego i za širi region. Pored toga, posjetioci u Milićima mogu da vide i da posjete i ove rudarske mašine na otvorenom, kao i park velikana koji se sastoji od 43 skulpture posvećene istorijskim ličnostima iz srpske, ruske, evropske, čak i kineske i indijske istorije. Turističku ponudu Milića upotpunjuje i sportsko-rekreativni kompleks gdje se mi sada i nalazimo. On se sastoji od sportske dvorane i sportskih terena, fudbalskog terena, terena za košarku, mali fudbal, terena za odbojku na pijesku, kao i mobilijara za dječje igralište. U Milićima postoji tereni za tenis, kao bazeni na otvorenom, ljetna pozornica i tako dalje. Šta je ono što zimi posebno Milići nude?
Ono što posebno Milići nude jeste sankalište ovdje koje također je u okviru sportsko-rekreativnog kompleksa. Sagrađeno je prije 2 godine i tu imaju topovi za osnježavanje, tako da je snijeg dostupan tokom cijelog raspusta, što je najbitnije u stvari za naše mališane koji u toku zimi mogu da se sankaju na sankalištu koji se tu nalazi u blizini iznad grada. A u gradskom dijelu gradi se i nova zgrada opštinske uprave. Biće to novi simbol Milića. Dok obilazi radove, prvi čovjek Milića prisjeća se i kako je ovdje sve počelo. Možemo reći da je ta neka priča krenula sa početcima ozbiljne industrijske proizvodnje. Prvo sa pilanom 6. August Milića, onda kasnije sa otvaranjem eksploatacije u okviru rudnika Boksta. Danas je to jedna mala, ali ja mogu reći prepoznatljiva sredina koja ima neke elemente urbane sredine koje je potrebno da ima. Nažalost, ono što mi imamo u ovom nekom posljednjem periodu je taj neki problem sa privredom generalno. Došlo je do promjene vlasničke strukture unutar kompanije Boks koja je bila najveći zamajac privredni motor privrednog razvoja opštine Milić i onda mi sad prolazimo kroz jedan izuzetno turbulentan period, ali trudimo se da ono što možemo da sačuvamo, odignemo, razvijemo, da donesemo neke nove stvari, to svakako radimo na tome i siguran sam da ćemo i u ovom nekom narednom periodu imati neke konkretne efekte po tome. Ja bih napomenuo da smo mi u okviru prošlog mandata, znači prethodne 4 godine, obezbedili do sad nekih 196 radnih mjesta novih kroz 4 privredna subjekta koje je direktno na neki način napravila uslove za njihov rad opština Milić. Evo, rekli ste vi negdje je boksit već decenijima bio okosnica razvoja Milića. Što je to što još doprinosi razvoju ovog grada? Pa svakako da je to drvoprerađivačka industrija, ali također ono što je, da kažem, negdje važno, gdje se prave ozbiljne investicije evo i ovog momenta u sektoru proizvodnje hrane, a malo smo razmišljali da kroz otvaranje ovih nekih novih pogona prednost damo nekim tim proizvodnim djelatnostima koje preferiraju žensku radnu snagu, tako i da je i tekstilna industrija, da kažem, dignuta na jedan novi nivo, nešto što nije ranije bilo na ovom prostoru, ali svakako da je sada prisutno kroz poslovanje 2 preduzeća, Jugotex iz Smedereva i Div Trades iz Bačke Palanke. Također imamo preduzeće Medkomp koje je počelo proizvodnju u Novoj Kasabi određenih proizvoda od fiberglasa i nekih kada i naravno imamo Apus Tehno koji se bavi nekom mašinskom proizvodnjom i svi oni zajedno, da kažem, peglaju neke stvari koje mi trenutno imamo. Ono što je sudbina svih rudarskih mjesta, tako i ovog, da je prema planovima eksploatacije kraj rudarske proizvodnje bio planiran za 2025. godinu i to je vjerovatno bio i neki moment kad se odlučilo na prodaju ove vlasničke strukture. Novi vlasnik je došao i sveo procese proizvodnje na čisto rudarsku proizvodnju. Naravno, sve to je prošlo sa određenim posljedicama gdje smo mi imali negdje oko 150 radnika koji su ostali bez posla i evo trudimo se da nađemo rješenje i za te ljude. Milići imaju svojih 7 mjesnih zajednica. Tako je. Ukupno 7 mjesnih zajednica organizovane na prostoru ove opštine naše. Od toga, da kažem, jedna mjesna zajednica pokriva samo urbani dio, dok su ostale uglavnom ti neki prigradski centri i ruralni dijelovi opštine. Milići su srce, da kažemo, centar regije Birač i mnoge važne saobraćajnice prolaze baš kroz Miliće. Koliko i to možda doprinosi, da kažem, cirkulaciji ljudi ovdje u Milićima? Pa svakako da taj strateški položaj koji opština Milić ima i Milić generalno kao naseljeno mjesto daje mu određene komparativne prednosti. Nalazimo se baš u centru regije Birač. Praktično većina ostalih lokalnih zajednica su udaljene do nekih pola sata
od opštine Milići. Opština Milić je raskrsnica dva važna puta, magistralnog puta Šepak-Sarajevo i regionalnog puta Skelani Milići, tako da to sigurno daje određene prednosti. Interesantna je geografska odrednica gdje imamo recimo oko 200 km do Beograda i Novog Sada i neki 100 kilometara recimo do Bijeljine, Tuzle i Sarajeva. Bilo mi je interesantno i to, čini mi se da vi graničite sa 6 opština ili se varam? Tako nekako. Kako vi volite da provodite svoje slobodno vrijeme u Milićima? Gdje punite baterije? Dobro, ja imam neke svoje navike, uglavnom kad god imam vremena idem do te neke kuće od djeda na selu tu koja je blizu. Tamo imam nešto mojih nekih ličnih stvari, imam neki voćnjak, držim pčele i tako, eto, uglavnom to su neke stvari koje mi ispunjavaju. Generalno volim prirodu, volim da idem kad stignem i u lov i u ribolov, tako. Znači pčelarstvom se bavite? Pa između ostalog, da. Volite li možda i da provodite vrijeme na rijekama? Imate prelijepe rijeke ovdje? Pa svakako, moja velika strast je ribolov, tako da volim da provodim. Sad malo ove obaveze uzimaju neki svoj danak, nema toliko vremena, ali se nadam kad se ovo jednom završi da ću moći da se vratim tim nekim svojim stvarima. I pretpostavljam kada vam dolaze prijatelji ovdje ili i poslovni partneri u Miliće, šta im preporučite da obavezno posjete? Pa uglavnom se krećemo u okvir onoga što mi imamo. Mislim da u suštini infrastruktura i sadržaj može da znači nešto, ali najbitnije su ljude. Ako nekoga toplo dočekate, ako sjednete negdje zajedno i popijete kafu, imat će mnogo veću vrijednost nego ne znam ja da mu šta priuštite, a da postoji hladnoća u toj čitavoj priči. Tako da eto, uglavnom se družimo tu po ovim našim lokalnim restoranima i tako. Kažu u Milićima dobri domaćini. Mi smo se danas u to i sami uvjerili. Pa nadam se i drago mi ako je tako. Mi se svakako trudimo da sve ljude dočekamo srdačno. Na kraju krajeva to jeste osobina ovdašnjih ljudi. A bez obzira na sve zgrade, puteve, šume i prirodna bogatstva, upravo su ljudi najveća snaga Milića. I upravo ti ljudi čine da Milići nisu samo još jedna tačka na karti, već topli dom. Mjesto u kojem se živi, ostaje i ponosno radi. I bile su ovo priče naroda iz Milića. Hvala vam što ste i ovog petka bili sa nama. Mi se vidimo za tačno 7 dana. Budite uz ATV.